Oke, lila semua ya ke ba sini Abhishek, actor babu, lila babu, tei mineral babu semua malah nyebagai thang tongo, ani channel lo, ya ke ba ani official, ani tang noko, ini borok by dalam sini live talk sunu bagi, imang curi film final belum kawan bagi, trik gari by makai tongo, kering tongo ni, nong lagi, yes, ani official final boleh sih. Imang 3 film ni bagai times 24 live talk sung nai awan bagai editing processing sulit tong otabo payako and 70% complete the 30% is backlog lajak trik sam tong layo Kulunggalam sugo jotono rani second blog go tini je blog khaimen hinga actually special sini buskang 12 November Rabindra Shatawarshiki bobano imang 3 film fight ngabor tini kisa sini tong kosong ruha ke sinti prasa lokrongno saran musungo hai ke bani fan flowing no saran musungo nor jotono palke kringdi sing imang film hai ke bang mo thangai join khaine naine jotono palbak sike chubala kingno sini kokbrok rusa mong hai ke sini kokbrok toke tebo buskang thangmane Fadi a film ni the actor khoroktam haikaba producer the director Faishok project ani official tini talk show khlaine times 24 sana la banda dor bochi jigun khlaine manane ang khoroktam je guest Faishok bro kisi bisa kok sanan jai tunai tei imang 3 film 9 bagi ta korodi nai tungni ang kisi kok samana bo from thank you stromong asini studio tini o jaga khoroktam guest no tini sing talk show khlaine and joto prepare ready khlaijak camera setting and sini studio setup jotono complete tabuk sudu guest faine achugi 1 hour stock show khlailene nor jotono kreng laidi hambai enomong kasini office staff rok joto studio setup khlaine rok jotono trik khlai ready khlai tongoyo ebong kasini imang 3 film ni producer tei director sini public dong hai ke ba ni fan following ro nang tam koina musung saga director babu belanya hambai gubinno sini imang 3 toke asuk din jora kudungma nasikman yagulo finally 12 tarik November Rabindra Shatawarshiki bobano release ngai thang tongo enke 12 tarik Rabindra bobano enke 13 tongke muktadar agotolabo acha tang no jotono no film no naipinin bagai khawe pupai ko ja angke nang to joto film to processing rok jotono paibe khena bomai feel khai nang ese khorose tirpran director ngine public ni khana wa da warno babo hai kisa sagar sida abo kisa sikot sa clip ka sajiri belanyo khapangkha tam sanai ongkongi tongo a film no je boron bo sang tubnan baginai a film ka kaisa top hanatei top at hansa nitei mahai kaisa film no tis namani kha khaiwa film lokorok jotono chajagan hanai thank you nge bele hambai director babu hambai fighting ta utai khoroksa sini short film ni belai khene hero ungjak lila babu bai kok salai nei sini film imang 3 ni film utai nei ningla boma hairok dini audience rong kok boma hai kok sara moso ang to kha khayo film to nai thugan hnai abono sini audience no kaisa koimo jotono kha thamsa hamjagung ya puri nei phinen bagai acha nge film rong ni kisa dialogue rok Mujur man guess hai na ba chicken sa clip rock dialog to mano mangkhana do saya pan no rapro aw ini mo phainya phidi bom hai ani acting no bom hengja khanaro nong saput ba sang toma ba nong hamjang mung no tui na ang asik jora phaimen ba nong saput belai khena ma aw gabno jotona hamjang mung roi nai phinen ta phokthum okay do bele hambai tab faisho ojak joto sini gas rock sini pas thank you jotono no sini panda naiban bagai sini tamro panda pai pelio actor babu faisek director babu and lila babu sini short film belai khana sirija hero thank you jotono no buskang 12 tarikh jotono no palke khring laidi angbo
Kerengrai, thank you.